Ibihugu 10 bya mbere bikennye kuruta ibindi ku isi hose byose nibyo muri Afrika. Ibaze ko mu bihugu 26 bikennye cyane ku isi hose, 22 muri byo nibyo ku mugabane wa Afrika n'u Rwanda rurimo. Nyamara abayobora ibihugu bigize umugabane wa Afrika hafi ya bose babyiganira ku rutonde rw'abategetsi babaherwe kurenza abandi ku isi hose. Bose bibitse amamiliyoni menshi cyane y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi nabwo ayo namenyekana mu bitangazamakuru bikomeye. None se ubutunzi bungana gutya buva he ko nta mutegetsi n'umwe wo muri Afrika ugaragara ku rutonde rw'abategetsi 10 ba mbere bahembwa gatubutse kurenza abandi buri mwaka ku isi hose? Byumve neza ko abategetsi 5 bahembwa amafaranga make buri mwaka ku isi hose, bose nabo muri Afrika, bahagarariwe na Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Bwana Aime Ahmed uhembwa amadolari 300 buri kwezi, aya nasaga 400 mu mafaranga y'u Rwanda. Mu bihugu byinshi amafaranga ari make cyane ugereranyije nayo bahemba abayobozi b'imijyi mito abatwe twita bambere. Tutagiye kure, ndabizi neza yuko abenshi mukuri iki kiganiro muhembwa amafaranga menshi kuruta no mu prezida. Kuri uyu mwanya akurikirwa n'umuturanyi we uyobora Eritrea Bwana Afwerki uhembwa amadolari 400 buri kwezi. Nyamara nubwo imeze bityo, Bwana Lawrence Wango uyobora Singapore wahembwa miliyoni 1,600 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka, aya nasaga miliyari 2 na miliyoni 120 mu mafaranga y'u Rwanda. Bivuze ko amafaranga Minisitiri w'Intebe wa Singapore ahembwa mu mwaka umwe gusa yahemba Minisitiri w'Intebe uyobora Ethiopia mu gihe kingana n'imyaka 447 yose n'andi mezi arengaho. Niwe mutegetsi winjiza amafaranga menshi ugereranyije na bagenzi be bategeka hirya no hino ku isi hose. Abategetsi bose bo muri Afrika birumvikana nago banganya umushahara, bose nago bahembwa amafaranga make, harimo n'abahembwa inote zigaragara ku buryo amakofi yabo yenda kuzaturizwa n'umufungo bakira kuri konti zabo buri mwaka. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe abategetsi 10 ba mbere muri Afrika bahembwa amafaranga menshi cyane buri mwaka ugereranyije na bagenzi babo. Iki kiganiro kiragira ku musozo umenye neza bari bo uko bakurikirana n'amafaranga bahembwa buri mwaka. Mu gusobanukirwa ibyo byose, nimba ari ubwa mbere wari ugeze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Urutonde rwacu turaruhera ku mwanya wa 10, aho tuhasanga Prezida Felix Antoine Tshisekedi uyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yinjiza 109 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka, aya nasaga miliyoni 143 n'andi arengaho tuyashyize mu mafaranga y'u Rwanda. Yatangiye gufata amafaranga angana gutya guhera muri 2019 ubwo yatangiraga kuyobora iki gihugu. Uyu mugabo yavutse ku itariki 13 z'ukwa gatandatu mu 1963, niwe wabaye perezida wa 5 ku rutonde rw'abaperezida bose bayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva yahabwa ubwigenge. Amazina n'amafoto y'uyu mugabo biri mu bintu bigaragara cyane mu makuru agezweho yandikwa buri mwanya mu bitangazamakuru hafi ya byose byo mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba, kubera uburyo ingabo za leta ayobora zihora zikubitwa umusubiriza n'inyeshyamba za M23. Ku mwanya wa 9 turasanga Azali Assoumani uyobora Comoros, ahembwa 117 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka, aya nasaga miliyoni 154 n'andi arengaho tuyashyize mu mafaranga y'u Rwanda. Comoros ubundi ni igihugu kigizwe n'uturwa duto duherereye mu nyanja y'Abahinde hagati y'ikirwa cya Madagascar ndetse n'ubutaka bwo mu majyepfo y'Iburasirazuba bwa Afrika. Nicyo gihugu cya 28 ku rutonde rw'ibihugu bikennye ku isi hose nyuma y'ibihugu nk'u Rwanda na Sudan. Prezida Azali Assoumani uyobora Comoros yahoze ari umusirikare, dore ko yanafashe ubutegetsi mu 1999 akoresheje ingufu za gisirikare, ariko nyuma yaje kwiyamamaza maze atsinda amatora, niko gukomeza kuyobora iki gihugu. Yanayoboye umuryango wa Afrika yunze ubumwe guhera muri 2023 kugeza ejo bundi 2024. Ku mwanya wa 8 turasanga Emmerson Mnangagwa uyobora Zimbabwe, ahembwa 146,590 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka, aya nasaga miliyoni 195 n'andi arengaho tuyashyize mu mafaranga y'u Rwanda. Emmerson yatangiye kwinjiza amafaranga angana gutya guhera mu kwa 11 muri 2017 ubwo yafataga ubutegetsi asimbuye Robert Mugabe, isibye ko guhera 2014 kugeza 2017 yari vice perezida w'iki gihugu. Yabaye perezida wa 3 ku rutonde rw'abaperezida bayoboye Zimbabwe kuva yahabwa ubwigenge. ubahembwa miliyoni enye z'amafaranga y'u Rwanda buri cyumweru, akinjiza miliyoni 16 z'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi.
Ubusanzwe uyu mugabo imitungo ye yose ibarirwa muri miliyoni 10 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihugu ayobora ndavuga Zimbabwe kibarirwa ku mwanya wa 19 ku rutonde rw'ibihugu bikennye ku isi hose. Ku mwanya wa 7 turasanga prezida Theodore Obiang Nguema uyobora Equatorial Guinea. Ahembwa 152,680 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka. Aya narenga miliyoni 203 z'amafaranga y'u Rwanda. Yatangiye kwibika ipinda ringana gutya guhera mu 1979 ubwo yatangiraga kuyobora iki gihugu, ndetse kugeza ubu niwe mu prezida wa mbere ku isi hose umaze igihe kinini ku butegetsi ugereranyije n'abandi bategetsi bagenzi be. Amaze imyaka 45 yose ku butegetsi. Niwe mu prezida wa kabiri wayoboye Equatorial Guinea kuva yahabwa ubwigenge. Iki gihugu cya Equatorial Guinea ni igihugu cya 95 ku rutonde rw'ibihugu bikennye ku isi hose. Kiza nyuma y'ibihugu nka Afrika y'Epfo, Misiri, Philippines, Ukraine, Ubuhinde ndetse na Indonesia n'ibindi byinshi. Ariko nanone kikaza mbere gato y'ibihugu nka Suriname ndetse na Azerbaijan. Mu busanzwe Theodore Obiang Nguema imitungo ye yose ibarirwa muri miliyoni 300 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bikanamushyira no mu baperezida 10 ba mbere babahirwe kurenza abandi ku isi hose. Ku mwanya wa 6 turasanga Abdelmajid Tebboune uyobora Algeria. Ahembwa 168 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka. Aya narenga miliyoni 213 z'amafaranga y'u Rwanda. Yatangiye kwibika izi note guhera mu kwa 12 muri 2019 ubwo yatangiraga kuyobora iki gihugu. Ariko nanone mbere y'uko aba perezida yahoze ari minisitiri w'intebe guhera mu kwa 5 2017. Umuperezida wa 8 ku rutonde rwa perezida bose bayoboye Algeria kuva yahabwa ubwigenge. Algeria ni igihugu kibarizwa ku mwanya wa 86 mu bihugu bikennye ku isi hose. Ni nyuma gato ya Afrika y'Epfo ndetse na Paraguay, ikaba ikurikirwa na Mongolia. Mu busanzwe uyu muperezida bibarwa ko byibura ahembwa arenga miliyoni 18 z'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi. Ku mwanya wa 5 turasanga Yoweri Kaguta Museveni uyobora Uganda. Ahembwa 183 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka. Aya narenga miliyoni 240 z'amafaranga y'u Rwanda. Yatangiye kwibika aya mafaranga guhera mu 1986 ubwo yafataga ubutegetsi. Kugeza ubu abarirwa no mu myanya ya mbere mu baperezida bamaze igihe kinini bayobora, kuko amaze imyaka 39 yose ku butegetsi. Uganda ni igihugu cya 24 ku rutonde rw'ibihugu bikennye ku isi hose, nyuma gato y'ibihugu nka Haiti na Lesotho, igakurikirwa nanone na Guinea ndetse n'u Rwanda. Ku mwanya wa 4 turasanga William Ruto, perezida wa Kenya. Ahembwa 192 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka. Aya narenga miliyoni 252 z'amafaranga y'u Rwanda. William Ruto yatangiye kwibika amafaranga angana gutya buri mwaka guhera muri 2022 ubwo atsindaga amatora maze agatangira kuyobora iki gihugu. Mu buryo budasubirwaho ni mu perezida wa mbere uhembwa amafaranga menshi ugereranyije na bagenzi be bayobora ibihugu byo muri Afrika y'Iburasirazuba. Isibye ko ahembwa agatubutse, anaza no ku rutonde rw'abaperezida 20 bakize kuruta abandi ku isi hose. Umutungo we wose ubarirwa muri miliyoni 400 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse uyu munsi buri kwezi bibarwa ko byibuze ahembwa arenga miliyoni 21 z'amafaranga y'u Rwanda. Kenya ibarizwa ku mwanya wa 51 ku rutonde rw'ibihugu bikennye ku isi hose, nyuma gato ya Cote d'Ivoire ndetse na Pakistan. Ku mwanya wa 3 turasanga Cyril Ramaphosa, perezida wa Afrika y'Epfo. Ahembwa 233,500 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka. Aya narenga miliyoni 306 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi faranga bingana gutya yatangiye kujya bipakira mu mufuka we buri mwaka guhera muri 2018 ubwo yatangiraga kuyobora igihugu cya Afrika y'Epfo, ndetse akaba ari umuperezida wa 5 ku rutonde rw'abaperezida bose bayoboye iki gihugu. Isibye ko nawe ahembwa agatubutse, aza no mu bategetsi 20 ba mbere babahirwe ku isi hose. Imitungo ye yose ibarirwa muri miliyoni 450 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Afrika y'Epfo ni igihugu cya 45 ku rutonde rw'ibihugu bikennye ku isi hose, ni nyuma gato ya Bhutan na Paraguay. Ku mwanya wa 2 turasanga umwami Mohammed wa 6 uyobora Morocco. Ahembwa 488,600 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka. Aya narenga miliyoni 640 z'amafaranga y'u Rwanda. Umwami Mohammed wa 6 yatangiye kwakira amafaranga angana gutya kuri konti ye buri mwaka guhera ku itariki 23 z'ukwa 7 mu 1999, nyuma y'uko se Hassan wa 2 yari amaze gutanga.
Mu busanzwe uyu mugabo imitungo ye yose ibarirwa hagati ya biliyoni 2 na miliyoni 100 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na biliyoni 8 na miliyoni 200 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri 2015 nibwo Forbes yatangaje ko umwami Mohammed wa gatandatu ariwe mwami wa mbere w'umukire ku mugabane wa Afurika ndetse akabarizwa ku mwanya wa 5 mu bami batunze agatubutse ku isi hose. Morocco ibarizwa ku mwanya wa 68 ku rutonde rw'ibihugu bikennye ku isi hose, nyuma gato y'ibihugu nka Bolivia ndetse na Uzbekistan. Ku mwanya wa mbere mu baperezida 54 bayobora ku mugabane wa Afurika mu bahembwa amafaranga menshi kuruta abandi buri mwaka, turasanga Paul Biya uyobora Cameroon ahembwa 620 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka. Aya narenga miliyoni 814 z'amafaranga y'u Rwanda. Aya mafaranga yatangiye kuyakira buri mwaka guhera mu 1982 kuko nibwo yatangiye kuyobora Cameroon, ndetse ni nawe mu perezida wa kabiri umaze igihe kinini ku butegetsi ugereranyije n'abandi bategetsi hirya no hino ku isi hose. Afite imyaka 91 yose, bikamugira umukuru w'igihugu ukuze mu myaka ku isi hose. Igitangaje, binatekerezwa ko muri 2026 azongera akiyamamariza kuyobora iki gihugu. Icyo gihe azaba afite imyaka 93 yose. Imitungo y'uyu mugabo ibarirwa muri miliyoni 200 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho Cameroon yo ikabarizwa ku mwanya wa 40 ku rutonde rw'ibihugu bikennye ku isi hose. Ese nicyo wabonye muri iki kiganiro ukumva kiragutunguye cyane? Ese aba ari abaperezida bagaragaye kuri uru rutonde cyangwa ni amafaranga bahembwa? Byose bitubwirire muri comment, kandi nimba ari ubwa mbere wari wisanze kuri uwo muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, ibuka gukanda subscribe, ufungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, naho ubutaha.